Гадиаты сомаққы номыл унжы тағ нокфандак сахарташ калзан. Райды тойы аражын. Күшті тамламбына гіркаш заучықау администрации шардар албегаты бариш. Ема арашт навасқаш шагдар. Апрель рала удама гадиаты сомаққы номыл унга аражын лышқасы дышты. Кадай вадай шулафы дышты заучықау сарджыта. Фыцақ бун араштадун күшті тафенім арбасы ди албегаты бариш. Аркашти ваварма яхадаг. Фацлаг бон валзаджи батай махбай там дуолунгай уи мана гадиева ама заужақаума басылгая архон кержгай усфандак байка масохадак фетнат забах саражинс ша бенсин кут хоршканс ама магашка на мангай адам ражузышты махуштай. Кайжағыны қау фандак аражынско дымбалафты. Ныртакая иулдар шкал той мазытақ науага асфальт шаварзышты. Фандак уажауха тулгаты бін фехалд. Ныр кушчытын хаштамгашка умадар ламбынагыр кашсышты. Асфальт фафидардар узын. Арташада мин квадратометры шнауак канзышты. Карай каромазы аршатсышты дуа мин фандак кон нышаны. Уол куттак нахисан узын. Бира фандактай нажардашканын ма штыр хсай фарашты. Мама магашты сам чужгону замили. На куштак фомод. Фантах саума, фалай на куштак фомодай шахадак болгат фензашты. Фиден маражын райдайзышты инна фандактадар. Адаппатай сыппор дуа унжым. Баштондарай табакусышты республикай қаута ама город тықшансы фандактай шудоныл. Умайвалдай салса кондар саузышты завжы қаума бақи жынты. Архонкама жыжалма ама карцама фандакта. Администрации күджағын сафтамай фандак кон күштіта иулдар қуама фауой фыцагам ноябрьма. Гогат Марат Томайта Алана Чочит Ибрагим Ирштон хабартты.